Ndagusuje cyane bakurikiranye Serge Hirwa Official channel ikugezaho amasomo meza ya gitari. Wowe munyamuziki, wowe mu guitariste, wowe munyeshuri, gira amahoro. Nkwibutsa rero gukora subscribe mbere yo kwiga, nyabuna niba utarayikora, ariko biba byiza iyo ukoze subscribe nibura hashize nk'umunota cyangwa iminota 2 watangiye guplayinga video, nibwo subscribe zanyu zitugirira umumaro. Noneho rero uyu ni umwanya wo kwiga isomo ryacu rya kabiri. Ku bantu bari barebye isomo rya mbere ndabashimiye cyane. Mbo rero mutwihanganire wenda twatinze gushyira isomo rya kabiri, ariko kandi mugomba kubishyira muri comment mukavuga muti nyabuna shyiraho isomo rya kabiri. Comment zanyu ni iz'agaciro kandi ni iz'ingenzi, ziba zikenewe. Ubundi mugakora like, mukatwereka ko ibintu dukora wenda mwabikunze, mwamutana bikunze nabwo mukabitwereka. Comment zanyu nziza nimbi zose turazishaka, nta kibazo. Ni umwanya rero wo kwiga isomo ryacu rya kabiri ry'uyu munsi, aho tugiye kureba progression ya game ya do. Turareba amanota twifashisha muri game ya do. Noneho yiyongera kuri yandi ya première, ya quatrième na cinquième. Tugiye kongeramo deuxième, kongeremo troisième, kongeremo na sixième. Ubwo tugiye kureba andi manota 3. None tunareba n'ingero z'ahantu ushobora kuyakoresha twifashishije mu guplayinga cyangwa se mu gucuranga indirimbo runaka, kugira ngo ni nka sample nyine y'urugero rwo kugira ngo nibura nawe uzamenye ahantu uzakoresha iryo nota nugera ku yindi ndirimbo yindi imeze nkayo. Noneho rero twagiye twamaze kureba inota rya do. Ndizera muryibuka neza, sibyo? Umurya wa kabiri, umurya wa kane, umurya wa gatanu, urutoki rwa mbere, urutoki rwa kabiri, urutoki rwa gatatu, fret ya mbere, fret kabiri, fret gatatu, gutya rifatwa. Noneho rero twamaze kubona inota rya fa, imirya ibiri ibanza, wa mbere n'uwa kabiri, fatisha urutoki rwa mbere muri iyi fret ya mbere, murabibona. None umurya wa gatatu, urutoki rwa kabiri, none n'umurya wa kane, urutoki rwa gatatu. Hani muri fret kabiri no muri fret gatatu. None tukaza kuri sol, nayo twayibonye ariyo cinquième, aho dufatisha urutoki rwa kabiri muri fret kabiri, tugafata umurya wa gatanu, tugahita dutambika muri fret ya gatatu, tugafatisha urutoki rwa gatatu. Noneho muri iyo fret n'ubundi ya gatatu tugahita dufatisha urutoki rwa kane arirwo rw'agahera, ikaba sol. Kabonye do, fa, do, sol. Komeza ugakora imyitozo kugira ngo timing yacu yo kwimuka yiyongere nyine. Uburyo ushobora utangira uvuga uti iri nota bafata gutya ujyanayo n'intoki wumva bitajyamo, wicika intege. Nuko bitangira n'ubundi. Hari n'igihe ubona nyine intoki zitahagera cyangwa se bitanashoboka yuko ufata umurya umwe, ariko iyo ukomeje ugahozaho ntucika intege ukiga pe, biraza wikwiheba. N'abandi bose babizi niko biba byaratangiye. Wicika intege nkuko nabikubwiye, nukomeza ukitoza ugakora imyitozo, biraza ku buryo ugeraho ukajya ufata inota utarireba. Ni ugukora. Noneho rero nyuma ya première ariyo do, nyuma ya quatrième ariyo fa, nyuma ya cinquième ariyo sol, tugiye kongeramo amanota yacu. Turongeramo deuxième, ndabanza mbereke deuxième, mbereke troisième,
ariyo re, deuxième ubwo ni deuxième ni re, troisième ariyo mi, turebe na sixième ariyo ra. Kurikira noneho re bayifata gute? Bafatisha urutoki rwa kabiri, urutoki rwa kabiri nk'uko mubizi, runo rwa mbere n'urwa kabiri. Bafatisha urutoki rwa kabiri bagafata umurya wa mbere muri fret ya kabiri, barangiza bagafatisha urutoki rwa gatatu, urutoki rwa mbere bagafata umurya wa gatatu n'ubundi muri ya fret yihe ya kabiri. Ziri muri fret, muri fret ya mbere, urutoki rwa mbere, urwa kabiri ugiye gufatisha umurya wa mbere, urutoki rwa mbere ugiye gufatisha umurya wa gatatu, urumva rero tutari kwa kabiri, ufate umurya wa gatatu. Nurangiza no rwa rutoki wa murya watarutse urawufatisha urutoki rwa gatatu muri fret yihe ya gatatu. Iri inota ryacu ukuntu rimeze, ndafatisha urutoki rwa kabiri umurya wa mbere, ndafatisha urutoki rwa mbere fata umurya wa gatatu, ndafatisha urutoki rwa gatatu fata umurya wa kabiri. Urire natarutse noneho mu gucuranga ndacuranga ute? Ndahera ku murya wa kane. Uyu nguyu ntafashe n'ubundi ko nafashe imirya itatu gusa, ndahita mpera ku murya wa kane curanga. Kabashoboye yuko imirya yawe wayifashe neza kandi watsindagiye. Iryo ryari inota rya re majeri, ni re majeri. Ariko muri game yacu muri ya game yacu ya do ntago majeri irazamo, ishobora kuzamo ariko nyine bitewe n'ahantu ushobora gucuranga naho tuzabireba. Ariko muri uyu mwanya turi burebe aho urabukoresha mineri. Maze kubereka re majeri ifatirwa muri fret ya kabiri n'iya gatatu gusa, mwabibonye neza. Tugahita tujya kureba inota ryacu rya re mineri. Re majeri tuyivuyeho. Re mineri dufatisha urutoki rwa mbere muri fret ya mbere umurya wa mbere, turaza noneho dufatisha urutoki rwa kabiri muri fret ya kabiri dufate umurya wa gatatu. Turangiza tuze dufatisha urutoki rwa gatatu rwo rwuru muri fret ya gatatu umurya wa kabiri twatarutse. Ngiri inota ryacu ukuntu rimeze: urutoki rwa mbere umurya wa mbere, urutoki rwa kabiri umurya wa gatatu, urutoki rwa gatatu umurya wa kabiri muri fret ya mbere, muri fret ya kabiri, muri fret ya gatatu. Ngiri inota ryacu rya re mineri. Re mineri ngiri. Niturangiza ubwo mwumve ukuntu isona. Nguko niba wabifashe kora umwitozo niba wabibonye uko bifatwa. Noneho rero tugiye kureba inota ryacu rya mi, turareburwa naryo majeri na mineri. Mi majeri barifata gute? Urafatisha urutoki rwa kabiri muri fret ya kabiri, ufate umurya wa gatanu. Urutoki rwa kabiri muri fret ya kabiri umurya wa gatanu, ufatisha urutoki rwa gatatu muri fret ya kabiri n'ubundi umurya wa kane. Ngiyi umurya wa gatanu ni muri fret kabiri, fatishe urutoki ruhe rwa kabiri. Urutoki rwa gatatu muri fret n'umurya ya kabiri urafatisha urutoki rwa gatatu, ufata umurya wa kane. Ni ibi byonyine. Iyo ni mineri, iyo ni mineri. Kambereke majeri, nayo mvuze ko ndabanza kubereka majeri. Majeri n'ubundi ibi nari mberetse
mi mineri ni iyi. Ubwo majeri uhita ufatisha urutoki rwa mbere ugafatisha umurya, ugafata umurya wa gatatu. N'ubundi urafatisha urutoki ufate n'ubundi wa murya wa gatanu nkuko nayo mbiberetse, ufatisha urutoki wa gatatu ufate umurya wa kane, none aha ni muri fret ya kabiri, none urutoki rwa mbere ni muri fret ya mbere, urafata umurya wa gatatu. Ngiri inota ryacu rya mi majeri. Noneho mineri uhita ukuraho urutoki, majeri uba warushyizeho ruba rwiyongeyeho, ariko noneho mineri urukuraho. Ubwo ibyo ndizera ubyumvise neza. Urakoze cyane. Noneho rero tugiye kureba inota ryacu rya ra. Ra naryo ndabereka ra majeri na ra mineri. Ubwo ra ni 6e, sibyo se? Do re mi fa so ra, do re mi fa so ra. Okay, nari mbivuze nabi nyine, ubwo abanyamuziki bari banshije n'ijisho. Ariko nkwibutsa aho bigeze ahangaha, kora subscribe muvandimwe, kugira ngo ubashe kutwereka yuko nyine ushinga ibikorwa byacu, kandi subscribe zanyu turazikunda cyane, buriya ziradushyigikira. Noneho na comment zikatwereka uburyo tugomba kwitwara mu masomo y'ubutaha. muziduhe nari ibintu ingenzi cyane, kandi ni inkunga ikomeye. Noneho rero tugiye kureba ra majeri bayifata gute? Bafata mbere na mbere, bafata umurya wa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane muri fret imwe ariyo ya kabiri, bagafatisha intoki n'ubundi zikurikiranya. Bafatisha urutoki rwa kane arirwo urafata umurya wa kabiri, fatishe urutoki rwa gatatu arirwo urafata umurya wa gatatu, fatisha urutoki rwa kabiri arirwo urafata umurya wa kane. Murebe ukuntu bimeze gutya, zegeranye, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, ugahita rufata uhera hejuru ufata umurya wa kane, uwa gatatu, umurya wa kane, uwa gatatu, uwa kabiri. Ngiri inota ryacu rya ra majeri. None kwicuranga uhita uhera ku murya wo hejuru yaho, urahera ku murya wa kane. Mbereke neza utabizi. Okay, urakoze. Noneho tugiye kureba inota rya ra mineri. Ra mineri uri kubona gutya, n'ubundi nari mfashe majeri, uhita ukuraho urutoki rwa kane rwa yarafashe umurya wa kabiri, ugahita uwo murya wa kabiri ufatira muri fret ya mbere, ugafatisha urutoki rwa mbere muri fret ya mbere. Wa murya wa kabiri nari ngufatishije agatoki ka kane muri fret ya kabiri ku inota rya ra majeri. None iyo bibaye ra mineri ngakuraho, sibyo? Izindi zo nazigumishije, ariko noneho nkahita nzana urutoki rwa mbere nkarufatisha wa murya wa kabiri. Iri ni inota rya ra mineri. Mwumve ukuntu ivuga. N'ubundi uyicuranga uhereye ku murya ukurikiye uwo wafashe, hejuru y'uwo wafashe ari wo wa gatanu. Nabyo mbibereke. Murakoze cyane. Noneho rero tugiye guhita tumaze kureba, twamaze kubona re majeri na re mineri, twamaze kubona mi majeri na mi mineri, twamaze kubona ra majeri na ra mineri. Ubwo dusubiye muri za terime zacu z'icyongereza, ubwo re ni D, is D, D major na D and D minor. Tumaze kubona
mi ariyo E alphabet cyangwa E code, E major and mi and E minor, E major, E minor. Tukabona ra ariyo A, twabonye A major and A minor. Noneho tugiye kureba progression, uburyo dushobora gukina ayo manota. Tugiye kwifashisha indirimbo runaka. Nk'ubu ngubu indirimbo ya Bruce Melody yitwa Ntundize ifite progression y'amanota 4. ariko dukina do, sibyo, tugakina mi minor, do ariyo C in English, tugakina mi minor, mi minor cyangwa E minor. Tubanza kuri C major kukiraho E minor, twayibonye uko bayifata murabyibuka. Tugahita dufata F ariyo quatrième cyangwa F cyangwa fa, sibyo. Dufata na sol ariyo cinquième. Indirimbo ikinwa bafata première, bafata troisième ariyo mi, bafata quatrième ariyo fa, bafata cinquième ariyo sol. Indirimbo yoroshye cyane, mubikurikire. Do mi fa sol, ntabwo mfite amagambo yasobanura ukomerewe, sindi kure yawe kuko ndaguhorana. Igihe cyaba gito cyangwa kinini ntikigukangiye, imbere yawe gira ikiniga wirinde kurira, uramutse urize wantera amarira, kandi ndi umuntu w'umugabo. Murabibonye, ugakomeza indirimbo irindi irangira ariyo progression y'ayo manota ukina. Ubwo murabibonye yuko dukinnye do cyangwa C, in English is a C chord, tugakina E minor cyangwa mi minor, F major cyangwa fa majeur, na sol majeur cyangwa G. Sol is a G, sibyo. Tumaze kubona indirimbo ya Bruce Melody yitwa Ntundize yuko ikina progression, dushobora kureba indi ndirimbo yita Abastar ya Christopher za minota rya do, za minota rya mi minor, kaza minota rya ra minor yacu. Niba muyibuka neza, umurya wa kabiri, umurya wa kabiri muri fret ya mbere n'urutoki rwa mbere, umurya wa kane muri fret ya kabiri n'urutoki rwa kabiri, umurya wa gatatu, sibyo, n'urutoki rwa kabiri muri fret, n'urutoki rwa gatatu, umurya wa gatatu n'urutoki rwa gatatu muri fret ya kabiri. Ngiyi, sibyo, twarangiye tugiye dufata na sol. ubwo ho harimo do majeur, mi mineur, sibyo. Mi mineur murayibuka neza cyane, hakazamo ra mineur, hakazamo na sol, nayo ndizera muyibuka.
oya ni gutya. Sibyo? Nibwiraga ko ndi ikinya, nta marangamutima ntinya, mubonye kuri televiziyo, uwayimera nkamusangayo. Okay, ubundi bayikina gutya. Murakoze cyane. Noneho rero ubwo ngubwo maze kubona progression yacu y'ayo manota, mugende mukore imyitozo. Ubutaha nzaza mbereka izamo progression ishobora kuzamo mu isomo ryacu rya gatatu. Mugende mwige progression, ayo progression aho twongeyemo mi mineri na ra mineri. Ubundi mutere comment mumbaze muti noneho se iyo ra majeri, none se iyo re mineri bimeze gute. Ndabashimiye cyane rero, wibutsa gukora subscribe, mutange ibitekerezo byanyu, mukore like and share, nabyo byaba byiza kugira ngo isomo ryacu rigere kure. Murakoze cyane. Hasta la vista. Ciao ciao.